Kulay P. Baro na kanyang kadadasyan Kendra Shillong, ipitang sabay P. Shagatuk Kubor Matakajan mi, Shravan Pa Shaki Kubor Kabipina Ipetchway Kamat Pagongsan. Ay jingkran Menteri Rang Bado Kari, ha kajangalang Global Investors Meet, Invest Karnataka at Hajar Atpuar ng baga video conferencing. Boy ka President Kari ito pwede mo niya kung naman kajangaj mo aba ars niya kanaglan. On iring ka BJP na baro ang report tali ki constituency ang President ka BJP ka jala uba Ernest Maury. But lara ke ka All Souls Day ang MEGHALAYA bankan mau but duay kimensi ang balaklano. Ki kubor ki babnya, Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulaong bahadian ka klam kapurtay ka paik mat sa ka India ka baplila dia kinong bay tingka bansan. Habak trending baga video conferencing ha kajangalang Invest Karnataka Global Investors Meet ha Bengaluru nekasngi umudi ulaong baka jing bay tingka ha India kamut ban bay tingka ha ka sinshar patba bat jingkin thup lang nakabanta ka pertay ka bakambha kamkut bat kamsngai ulaban ru baka sarkar pedeng kala shim yaki rai bakongsan bantaw yaki an ban pinbet yaki kendon ulaong tang dia ka an Henry ka jingkiyo ka India bathamai ha katanat jingtay ka long ka bamla panunujod. जानते हैं कि एक इन्वेस्टर मीडियम टर्म मिशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता है और भारत के पास एक इंस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म विजन भी है। नैनो यूरिया हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ग्रीन अमोनिया हो, कोल गैसिफिकेशन हो या फिर स्पेस सैटेलाइट्स, आज भारत अपने विकास से विश्व के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारत का अमृतकाल है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की जनता नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर बढ़ रही है। Ka President Kari ka Drupadi Murmu ka bedan ha ka jinglit jungo ba arski ka naglan ka lapoy ha Kohima. Hadin bak lapoy ha ka jaka hiar ka helikopter ha Assam Rifles. Lapdang burom ya ka Murmu daulat ka naglan o Professor Jagdish Mukhi bod Menteri Rang Ba u Nepu Rio. Ban pendan burom ya ka jingwan jungo jongka ya ka jela lapenlong ya ka jing pediang burom ya ka ha Capital Cultural Hall Kohima. Hakani kasngi ka President Murmu ka sapli bat thung mau nong rimling ba ka video conferencing ya ki kampen roy babon jat hanaglan ka bakan thop ya ka jingtei ki skul sarkar ki surak pradhan mantri gram sadak yojana bat kiwei O President ka BJP ha ka jala uba Ernest Maury ula pentip ha kinong thok khubor ba sangot ki badai na kiwei ki seng san hima kilapan pau ke jingkwa banya sno bat ka seng BJP shwa banlong ke election sha ka ying dor bar thau an ha ka ju ko por uba Ernest Maury ula pen pau ka jing sngos kem ba ka BJP kan jap palat shi pho tli ki shuki haus nam 8000 phulai ula sngos kem ru ba ka BJP kan yo thau sarkar ha ka jala mat ula pentip ru baka seng BJP kan aireng na baro nrio photeli kishuki bat kalai ithu baki don hado sau photeli kishuki ki badon jinkermen. We have 4-5 MLA from different party. They are going to join us. As you know, it is not the right time for them. I think by first week of December, the picture will be clear. But we are in touch with 5 MLA. They are very keen to join us, and they have already given the word that they are going to join our party. So we are ready, almost in those constituency which we have already identified, and we are very strong, and we will win the election in those constituency.
Ka National President ke BJP Mahila ke Vanathi Srinivasan hadirin ke jengelang bat kinongelam ke BJP ha ke jela bat ke BJP Mahila Morcha kala kerpat ke BJP ha ke jela ban ai shu yaki sit ki kertong kentei kala ong ba ka parti kan trei ban pen bhai ki kertong kentei om tang namar bagi dei ki kertong kentei hinrei kindei kinong le ya ka kam kala le jngok ru iko office terekam ka badon Hagladen Tower nong po hinin kesngi bane kren bat kinong yalam bat nong trei ka seng na Riboy district haba ai jeng kren kinong trei ka seng kala kular bagi skim ka sorkar pedeng na ka benta kinong rem on sa ai na ki skim sorkar pedeng na marba ka BJP ka pai khmat ru ban kin tiu ya ka jing yo kinong rep ha ka tanat ka rep karyang coming election also we are requesting the state unit to give more number of seats to the women candidates, but for which we have to develop the women candidates, and not only for the namesake the women candidates should be there, and really they should be the performers, and for which how we can help our office bearer. There are a lot of aspiring candidates also in Mahila Morcha team. We are helping them how to reach out to the people. Ki patba ka Shillong kila rakhe ka All Souls Day ban kin mau bat pendon burom yala ki ba iet ba thon ki blaklat no na ka perthei ha ulom jing tep ka balang Catholic halai mukra kum ka dak kin mau burom mi ki bahaye bat ki parlok lapan long ya ka jing duai bat lapan itnat yo mot jing tep da ki mombeti bat ki sintio lapan long ru ya ka mas bekerpang ha ki lum jing tep na ka benta ki mensiam blaklat no ha ka ju ko por ha West Giant Hills District la rakhe ka All Souls Day de ki Kristan ha ulom jing tep Saint Teresa Cathedral Church Juai Parish la penlong ru ya ka mas bekhuj bat kin mau buromi ki mensiam laklat no ha lom jing tep Catholic Juai ka jing dawa balas lem jogi patba ka thain tasku hari boy district na kabenta ka jing ai jing sumar ba pakka kala odlong hinin kesngi ha ka bala plie patba ya ka health sub center da MLA ka jirang constituency uba Sostene Sotun ha ka ni ka program lawan bani shibentaru do MDC uba Victorani usong knor ka senjuk kish posnong uba El Lapang urang ba snong ki doktor ki nos bat ki nong snong Haka limpong T20 World Cup Cricket ke India kala penlim ya ka Bangladesh da sunrun ha Adeline Oval ka Bangladesh ka job ya ka jengketing pisa bat ka jet bat kawang ball ningkong ka India kala tiet shispa prapusauran bat hap no nriungut na ki arpo over hadu menta ka India kala det panele ka sausian ha ka bakala job laisien bat ramshisien minta ka India ka wan ha kerdan beningkong bat yo okur nriu point hakmat ka South Africa Minta pani pe ke jing long jaman ke sun meneng Shillong ke jing shit ke long apulai 0.2 degree Celsius ke jing kriat ke long khat lai 0.1 degree Celsius ke sun meneng kan rang bat kala benor ke jing dum lo hakikat tu kan ni ki jaka Hashwa bangit pin kut no gi pin ke mau pi bangit kubor jing na lor ka ba pi ki television pila aruban pe live ki YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki kubor ba malakas ni pila aruban pe ke kubor jong ka DD News Shillong ha ke Instagram Facebook ba Twitter Shaban poi jog bukot jong thuk kubor ya pe bang sisien kemat bukong san ai jingkren menteri rang badu kari ha ka jingelang Global Investors Meet Invest Karnataka 8008 ling ba ka video conferencing poi ka president kari ga Drupadi Murmu Kohima ha ka jinglit ngo ba RC ya ka Naglan On Ireng ke BJP na baro Rio Potili constituency ong president ke BJP ke jela upa Ernest Mauri. Batla rakhe ko All Souls Day MEGHALAYA bankan mau bat dwai himen siam balaklan no. Ti perlok tu na poisok bukut jong thuk bor jing ta ka janiet hadu bendi shembe pila shai ke sik play phi baro.